Жақсы бір қол чағып қойғанша. Барымыз бір жақсынаға бір қол чағылы. Ассаламалейкум, ассаламалейкум, ассаламалейкум. Оны ұрматты баталарымыз, абаларымыз, алыстан жақындан келген бір туғандарымыз, албетте Құдай қошқан құдалар құдағилар, Қаныбек менен Гүлиза қызымыздың жарқыраған тойы барымызға құтты болсын. Жақсы бір қол чағамыз, жақсы бір қол чағана. Әлемі балкондағы тұрған достар баш болып, ұлы үшін азыр ордуыстан туралы екі жашысы қол чаған музыкамен достарға. Қаныбек жана Гүлиза қол чағалар, қол чағалар, қол чағалар. Ата менен ел көгірген көбейген, бүгін ұлы дастархандың мақсаты Қаныбек менен Гүлизаға ақпада. Емесі бірінші тос біздің алдына болған Қаныбек ұлымыздың атасы Майрамбек байге Бұрылхан апамыз менен қол чағап тосу болады. Майрамбек байге Бұрылхан ежеге. Қаныбектің ағасы Дүйшенбек байге Жәмила жеге менен қол чағап қойыңыз. Қол чағалар Дүйшенбек байге Жәмила жеге. Siz ulu küçük tuğanlarınız menen geldiniz. Құдағи төркіндері менен келді. Анан достар келді. Туралы. Мына şu 3 топқа бөлелі азыр сіздің туғандарды шақырайын. Қол жаға қойылы Нұрманбет құдамыздың жалпы туғандары. Қол жағалар келіңіздер. Жүн көсті. Мен көріндім бі? Жүн. Көріндім бі мен? Gülizar çık. Oğlum çık. Da kayramasından cüm göstü. Men görünü atan mı? Yemi cümden boyunca Gülizar görünü atan mı? Manayız. Cümrün men usta atsam bile biri kız bağır yerinde yürüyorsun. Oşa kız bizim ile yaşavatlarına 30 yıl oldu. Ballarımın apası Menin aytayında batkanım, bugün suyuğundanday ana oğlanım tursa, tübürü göçünday olsun, yemi eki oldusun. Tüptüs biz yaraysun, gözdüçüm, carımına gelgende sol göçlük içine açıklıyorsun. Tüptüs gelip, Güliza'nın koluk karmasan, sıval etmeyi valis bulalım. Adaşıp geçsen, kazanmanla köyü gidesin aytayında. Ras, durva, tüy. Karmaşkan oluğar tüvelik olsun, köp yaşağına, hiç neseden gem bulmağına, sıylay bilseler sıyalasılar, bugün hem uyanlarla, bugün size bir günü var, biz suhtanıp tamşanıp karap duralı, öküğün değileyle. Tamsuyen sıvalimli varis. Ardı ol çağlar, çağlar. Şanlıralı Alakan Çağlar'ı, Dağlıcılı Kanibek, Güliz'a Baktılı Dağları olsun. Yine Kanibek, ulan degen cizden var mı? Yiyeceğin adı kim? Buna usul öküğünün klastaşı, Aytulu Urçu Erkek Azamat Sarıbayır. Koca Erdoğan'ı Azamat Sarıbayır. Sonalı Kudalarında Kayradan Ulu Gezek. Bizden Gülizar'ımızdan Tayine, Tayata, Tayege, Tayece, Tayeceste şeğeleri bardığı çoğu bir gelsin arasında böleleri koşan var. Kudağıydın Türkünlerin kol çağıp tosmanada. En körde oturan Mınavıl apağızda kol çağıp koymuşlar. Urşun apağızda insan kaydı. Kol çağılar. Yürürken sakalatan koyuz. Adamı bizim Kanibek menen Güliza'ga göz köçü bata duvarından Moldake acı keme min son beyde kocalarını. Toy olup beşik toylar öveye versin. Toydun iyisi Bayram Bek ağamdı.
bay biçesi ökövün çakıram, kol çağıp doz olalı. Bayramlık bayke, burulgan ece gelipler. Kol çağılar, bay barınızlara toy casadı. Yine Kazarmandan gelip adayın, yeme uşul üygülüge akmata veremiz. Oşanın altında barınızlarga Bayramlık bayke menen bay biçesi rahmat sözün aytsın. İki caş ordumuzlardan durup ağızlar.